Bula FM number 2 NSR. Bula FM number 2 NSR. Nisambul binaka. Say ko yung na pagaleleka ni no anday tukutuku ng bongi inday. Natol na tangan ni kakilika sa mitaki, nirto ba mabota kayo ng raibo ni mbasi minusuri, kabuna na nonamate, erato warire na matabiliwili busubo ni kuwa. Rato ambete gitu umando Mikaele launiale, chosateki, rokon takunibosa, ke isikeli langin balabu, enatal ni bibo mabotaki. Kila kasa mitaki ni adu tigo na bikaongo, ene katul ni singa ni bulongo, ene kele ni mbasi na usuri. Sabang di taki mesakis ni lamba na kisiongo, mepaka ni rongo di na matabiliwa ni kuwa, ni lenga na raibongo, ene buku ni bimbi ni maboa. Ene nge kazibital tigo na kisiongo, ene ka ruas sangabul kabitu ni singa ni bulongo. Na itala-tala wa isake tu labu e makibas sangabul ka ono e sabang dindin taki e na ba natal ni kudu ke nando natal ni biba sangai e na mate bele wa lebu ni kuwa. O tu labu e itala-tala e na Agape Healing Church Ministry ka sabang dindin taki ni kudu wa tolu na lewe ni nona matalotu e maki rua sangabul ka rua sangabul ka diwa ke nandua e maki tolu sangabul ka rua e na siunu e na maki sauti. Sabang rota talangao turang nilawa mena tiko tala-tala tulabu e na muniti e na buku ni kia na sana tau na kia na itutongi. E sa tori baka na tampa niobisa endo na bibanggangai e na buku ni nona mailenga o mesa ke sinu ka kila kasa mitaki e na doana kisi ni butako mai nandi e na muniti. A tori baki na beisele babunua e na mataka indai-indai kapag di tagikina ni sianga ni lenga o sinu e na nona alande mai e na vale tambarua me baka e tuku ni tau manda. Sama ni bagarota na komisna baka tau ni obisa, Rusia titunrabu, endo na bibanggangai, me teru bagi na kisiongo. E tukuna ni oira eroka e na nona lengo sinu erna kau baka lawa. Kinang gito, endo ndono kinananda mata timi ni Flying Fijians, me na tau doko na nona tau bagarau, e na buku ni sot-sota ni Autumn Nations Cup, e na bula mayongo. Ngo me baka ni na sota tiko, ki na tolu na timi lelewu e na nonda bura-bura, kana rawa telengani katumba kina non ratoso da kina dongito e na non da vanua na soto telengango e mateni nga una mena bagi tabi kina na non da dauni biva tabuli di bou ven kota tuko na cheme ni rabinoni e na non da vanua Conway bag ni na to soeda ke telenga na non rakila na dongito na sota nama kiongo wambimbi na kena muri na lawa ningito bagarotaki na Flying Fijians e na vingan rabutiko kena timi ni branise e nei ka tini ka lima ni singa ni bula mayongo, taraba na timi ni Itali, e nei ka rua sangulu kandu ni singa, nei ka otu itiningito, ke na timi ni Scotlandi, e nei ka rua sangulu ka diwa ni singa. May dabekir na pagaleleka ni noanda itukutuku, na kya na ikuri, e rana na Simon Stiseni, na Radio Fiji 1, kinambula FM. Ni pwedeng binaka. Bula, I'm Miri. I'm from Lotoka and I love Gold FM because they play all my classic hits. Gold FM, only the classic hits.